Imperato laban king COVID-19. Kayong lagwining pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Itamungan po. O mapamakalulu ang pon mapagmalasakit tay pami, lalapit kami keka kaniting masipit ta pamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan kay kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mi ni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me ke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabyanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampad king pangakalat na. Ipanalangin mi lo, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyon mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding salirilo, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, detang mayaw na biye. Pagkala mo kay kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para kang kakayap ding sabla, at ban makasawb kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano ng sanang pauli ng masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga langgang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ng aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon, kinlagyuning ipampo ng anak, ang ng Espiritu Santo. Amen.
po kay katamungan. At yuta na po king kawalungal doning simbambengi. Lubos ka pasalamatan ka rin kay katamong lay collaborators. Job Cruz and family. Daniel Renzo Manankil. Denzel Angelo Manankil. Reynet Biten and family. Nancy Peña and family. Paunang salita. Ing metong karing manimuna ng mensahe ng Pasko, iya ing espiritu ning tula, asusundo ng yatad ning Diyos king balang pamilya, kapamilatan ning pamagmasusi king pangabait ning kayang anak. Kambena niti, yaing kalam ning pamamatawad, pamipakayap, at pamikakasundo. Pauli ning sangkan na iti, ing magligtas ng pangatyong Jesus, amigit panamdaman karing pibale-bale kay kabaning Pasko. Patuyag na ing pamagbayo, painturo, king pamipatatag at pamisanmetong king pamilya at king komunidad kristyana. Iti sanang Eucharistia, di na nakatangsikan ng loob, magdalang kapanayan, at magobra, para king lalong matibe pamisanmetong ding miyembro ring kekatang pamilya at ding kaparatang tao king kekatang komunidad. Talakad tapo at ikanta tayo ang dalit na pamuklat. Kaligtasan mo malapit na, malapit sa kanunong minuna. Minuna kang sinalpantala, minsan datain ang tatlutan, limasala ka inilabanan, galundong kailan ang dilutan, at niyanibkin kayang kayayan. Igising na, rengi malipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Ikatatawag, ipamangan, pamagpasa sa aking pamaglasing, kalawangan at kagaspangan, inugalia sa nararamdaman ni Yesu Cristo sa santabi, King Aldo Aldo mukhang ibyebye, inumuyan nalalasan, malang penandi, inquietamente, igising na, pwede malikas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Nauna ka, matagnigising ka, ing kaligtasan mo malapit lang, malapit sa akin ang minula, minula kang sinalpantayan, di sandata ilang daklutan, king masala ka rin ing labanan, dalong ka ng gilutan, at miyanipin kayang kayaryan. Igising na, bengi malipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Ikatagawan ng pamangan, pamagpasa sa aking pamaglasing, kanawagan at kagaspangan, ingugalia sa nang umawan, ni Yesu Cristo sa mantabi, King Aldo Aldo mamagbyebye, kinumuyaan
Kiligin niya pa ang panganak, ang ng Espiritu Santo. Amen. Inginu malapit iya karing sablang mamaus kaya. Ipakit na sana ngeni ingkay ang sarili, busal tamo at panwanan nakatangan. Ingkay ang kapayapan at lugod, manatili sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Kapatid bayi ta marap king amano ng Diyos at king Eucharistia, suryan tamong ngeni kaya katamong sarili, nung karapat dapat namong ganap, king kaya katang dake, king liturya. Yag kastang miyag nalagnan ing kapanyisyan, Magkumpisal ko, King Diyos, sa may payang tutu. At kay kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at ngayaliwang kakulangan. Uli nita yung panagpuko kan Santa Mariang Kapilaman Birhen, karing sa belang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos sa may payang tutu, pakaluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang gana kimpi alananga. Amen. Makihabetan mo po, ligaya. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king makasamanwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king makasamanwa. Kapayapaan, karintao, kaya kaluluwa. Pupuyan ng kaparangalan, ng kapaligayan, dapat sa sambanda ka. Pupuyan ng kaparangalan, ng kapaligayan, dapat sa sambanda ka. Kapayapaan, karintao, kaya kaluluwa. Upuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, dapat sa sambanda ka. Upuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, dapat sa sambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king makasamanwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pibubulayan mi ing pangabait ning kaya anak. Mi bait siya king Birhen Maria,
at dinatangyang may kisawat busal mi. Tanggapan mi naman sana yung kayang kapatawaran at pakalulu. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapo at makaramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Ngana ning Ginoo mayupaya, iparalake ing kanakong tubod, ban isa dyane ing dalan para kanako. At biglayang datang king templo na, ing Ginong kayong panintunan. Datang ya ing tubod, apag nasanyong akit, at ibulalagne ing kakong kasunduan. Dapot nino ing malyaring makapibata, king aldoning panyatang na. Nino ing malyaring makaligtas, potang pakit ne. Mga riya king matapang asabon, mga riya king api, adadalise king bakal. Datang ya ban manukom akalupa na, ning taong mamino, at daralise king pilak. Nung makanano ning daralisayan ning platero, ing pilak at ing ginto, makanyan mo naman ing daptan na, ning tubod ning Ginoo. Dalisayan no ring pari, ban idalaro king Ginoo, retang karampatan aayin. At ding ayin, adaralara ring memalen na ning Huda at ning Jerusalem, para king Ginoo, maging karapat dapat lakeya, antimo king nilabas a panahon. Dapot itubod ke pake kayo, ing propeta Elias, bayo datang iting maragul, at makatakot taldo ning Ginoo. Tipunan nong pasibayo ring pengaring lalaki at ding anak, nung ema kanyan, magkang datang ko at sintangan ke ing bansayo. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. iyang at yoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu, malapit na. Iyang at tyoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu, malapit na. Ginoo kako ituro mo sa kaya kang dalan, ituro mo kako ring kaya kang tuntunan. Ituro mo ko at tayran, king kaya kang katutuan, uling ika, ing kakong Diyos at kaligtasan. Iyang at tyoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu, malapit na. Mayap ya ing Ginoo at makatuliran, tuturune ing tune dalan, karing makasalanan. Daralano ring mapakumbaba, king dalan ning katuliran, karela tuturune ing tune dalan. Iyang at tyoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu, malapit na. Ding sablang dalan ning Ginoo, katapatan la, at para karetang tutupad, king kayang tipan at kautusan. Kakaluguran no ning Ginoo, ring kaya mamintu, at karela pabalo kayang kasunduan. Iyang at tyoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu, malapit na. Talakad tapo ban parangalan ing mayap abalita. Alle, 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 alleluia, alleluia. Meka Kenny o ari ding sablang bansa, pagmula ning pamisan metong at kasalpantayanan ning kekang iglesia, iligtas meng meto ketawan akekang lelangan. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alleluia, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia.
Ang ginumanatiliya kaya kayo. At kekan timurin. Pamamasa ti may pabalita ag pangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Dinatang ingaldo ng pamanganak Elizabeth at bait ni ing metong anak alalaki. Abalo ring siping ng bale ang pong kamag-anak ing makapagmulala ng kayapan ng Ginoo kaya. At ilangan, may kipagsayala kaya. May sirkumposisyon niya yung anak inyang walo na yung aldo tuwa. Pamalagyan desa ng Sakarias, ilagyo ng tatang na. Dapat nga nang tinutol imana. Ali, one ing ipamalagyo kaya. Ngara kang Elizabeth, dapat ala kang metong mang kamagana kamakayang lagyo. Inya silin niya lang ding tata. Kitang dakaya nung naning buri ng pamalagyo king anak. Nangawad siyang apisulatan ni Sakarias at sinulat na, inlagyo na, one. May pamulalalangan. Kanita mo rin, may kapanyabi ang pasipayo sa Sakarias at pinuri ni ang Diyos. Tiblan na langan ng takot ng sablang siping ng bale at yung balita tungkol king may palyari, may kalat king kabilugan na kabundukan na ning Judea. Ning sablang may kabalita kaniti kukutang da. Nano kaya yung paintunggulan na ning anak ite? Masala, king, ingupaya ng Ginoo at Tsukeya. Kanong kapatid, ing maip ng balita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, luklukta po at makaramdam king homilya. Anyang kainakan ko pa po, disnan ko pa, itang ding susulat da king gulot da ring jeep. Tandaan niyo po ita, balungin nila na ako nga kakit. Ding makasulat halimbawa nga na katas ng Saudi. O kaya nung in makibandi, magobraya mo, OFW mo, usually OFW, king Hong Kong, katas ng Hong Kong. Bala mo sasabihan na ining karato lang ay ining flyer ay ni bunga ni ning pamagpagal ni meto nga tao king ibat aluang bansa. Pero may pakaili ko po minsan ating kung ikit makasulat king gulot ning jeep nga ng makanita. Puro kaya katas nga na utang ito. Puro kaya katas utang ito. Wala na yung kay bakanta makasakin ka. Mag-loan la. Well, maybe the person's just being true. Utang ito. But the best one I wrote in said, so far, this is the best flyer I've ever seen. Bigay ni Lord. Bigay ni Lord. Wapi naman. Gana-gana. Iba't ngan king apong Ginoo anting regalo. Everything is a gift. Lahat ay bigay galing sa Diyos. Nung lawenta mo, we do not deserve them. The truth is, we do not deserve them. Because we are unworthy. Etamo man karapat dapat mireting regalo. Tatanggapan tamo, karating bendition. Yet blessings come our way. Speaking of gift, bisa sabing regalo. Karang kapatid, tutupin, malapit na. May gising na. Uling at syuta na king kadwa or last 2 days ning kakatamong pamagsimbang ganingaldo. At ding damtani ing kebaitan ng Juan Bautista. Iyan ing kakatamo pong pigunaman king kakatamong ebanghelyo. Ing malambat da ng paninayan din ng miyasawang Sakarias ang po Elizabeth. Again, balikan tayong karelang kwento. Malambat da ng pengadi. Malambat da ng inyawad kingapong Ginoo. Ing regalo ni metong ay anak. Finally nga napen, oy nina, may parano niya yung Pasko, kang Elizabeth, ang pokang Sakarias, at oy ni peka, maulagan diling regalong tingkap da.
regalo ni Metong Ayanak. Ating pemalagwanda kaya one. Yan ang mensahe ng kaya katamong kapag masusyan yan eh. Nung lawen me ing lagyong one or John in English, muna sabihan, bigay ni Lord. Kalam, iba't nga pong gino, God's gift. At tinudla rin mi asawa. Totoo naman, kaganakan din ganakani nga pong gino, kapamilatan ni Metong Ayanak. Balamo itang, they will always be reminded of the goodness of God via the naming of their son, namely John, God's gift. Pero baluan tamo niyang panahon na ito, dindam tayo kay Ebanghelyo. Kultura da, Rengudyo, potang yung pangade da, lalaki ya. Part of their culture, yapin itang pamalagyuan de. King lagyu naning kayang tata. So it could have been Zacarias Jr. Pero even that, lawen niyo po ne, detik yan. Anyapin, may syakla, may biglala. At tela makapaniwala, din ka siping ng bale, din ka maganak da. In fact, nananing Metong, ela ka man Metong nga kamaganak, alagyong one. Both of them, Zacarias agyang pipiya, may nyadyang pisulatana na, at silunat na inlagyo na one. Dening adong may asawa rin ni gaganakanda, kalupan ng Maria napon, ingganaka ning apong Gino, meging malamya ing Diyos karela. What's in a name? Nano at yung lagyo? Nyaren tao kanita, magtakala. At the same time, mimisip la. Ingan na kay ni, ating extra special kaya, iwan. At totoo, iba't siya, kingapong Gino. Regalo ya, iba't siya kingapong Gino. At isip-isipan da, nga dang mangutang kintaguling parte ng Ebanghelyo, nano kaya yung paing tungula na ning anak kaite? Nano yung paing tungula na? What will be his future? What will be his purpose? There must be something special because John was conceived extra special in an extra special way. You know the story. Bahug yay mana, pareho ng matway Zacarias ang Popoy Elizabeth din pengari na. At iba tiya, king sabihan tamong kalam ng Diyos. At totoo naman, kapatid, bayo tayo riyan, inikakatang pamigunam, ayaw kalingwan. Tuglong-tuglong la rin yung kwento. Naring paintong wala na, by this time balutan eh. May balik takin mo muna ng Aldo. Nga pong Gino mismo, Jesus, may pakilala na Juan Bautista. At duwang paralan, tandaan niya po ita, Juan Bautista, nga ng Jesus, yung talapatuto. He gave testimony to the truth. And the truth is no other than the Lord Himself. Makanay meging talapatuto, meging ang talapatuto, kinkayang lagyo. Iba't siya king apong Gino, ing pepakilala na lawang sarili na, nunging apong Gino. Totoo, regalo yung iba't king apong Gino. He is true to His name. Ito, ne? Pengatawan ing kayang lagyo. Kalam iba't king Diyos, anya kalam yan naman, kareng kapara ng tao. Dakal meniwala kaya, dakal migbayulog, king apong Gino, dakal pepabinyag. Uling talagang aliwain pa nga tao ng Juan Bautista. Now I remember the third Sunday, na may kasimba niyang Domingo, it represents ining makayaliwang kandila ning Adbiento, anyang Gaudete Sunday, because Gaudete means joy. Yan tampok kitang Ebanghelyo nga ta. He brought joy. He brought kapanayan, hope. Karentaong daralang king karalumduman kitang panahon ito. That is why Jesus, secondly, described John, anting sala nga na. Milalablaba sala. Maslaga sala. At yan ing dela ng Juan Bautista. At yan ing kayang lagyo, kalamyapin.
God's gift, karetang taong daralang king karlumduman, kitang panawon ay ita. God's gift, John, true to His name. Aluwayang sarili na, intildo na. Aluwayang sarili na, impepakilala na. Impepakilala na, ingapong ginong mitubod kaya. Iba tiya, kingapong gino. Anya naman, ingapong gino, yang tiro na, yang pepa kilala na. What's in the name? Enrique. Anya pong seminarista kami, tigim itong assignment. We have to find out where did we get our names. So, mangutang ko kama ako, Enrique. Yung tutunan niya mumunan kaya magagamitan ni Enrique. So, when I'm asked, what's your name? Rick. Anya pong kainakan ko po, they call me Ricky, actually, Enrique. Potang tumuakano, nanangawas na kayo, wala maniluwatan, potang tumatang, apong kiri. Kanong na yata, apong kiri. And then I asked my mother, usually, pangalendaryo, dakatamo. Inyang panahon mo po, 1975, so I'm now 45, uso ka dito. So, nung pangalendaryo na akong mako, as practiced by the parents during that time, I would have been named Clemente. Bakit? November 23 is my birthday and it's the feast of Saint Clement. Clemente. Yan po. O, pati ako Clemento ma. O, Clemente talaga. O, bakit ako makanita? O, makanano ka no? Abang makiray ma. Kut na niya kanong nurse, nano kanong lagyo. O, sabihan na, Clemente. O, na yung nurse, paburutin niya kanong itang singer na lagyo ta, Enrique Iglesias. Makanyan na ako makanyan. So, may sunod buri ako, itang nurse ako makanyan. Wala kasi, kitang oras sa itayana. Ala na ako sarili ko, hana. Bala mo, drowsy ano, uling pakapata. Makanyang palaya ako. Pero yung totoo na, uso kanita. Bakit kaya? Minsan kit ng korempe ngari, bakit? Kailangan lang pamalagyo, kimya tunga santo. At importante takarela, maybe some of you here, yung birthday da, o ini, lawemeng kalendaryo, it's the name of the saint. Well, yung nasada makanini. Muna, alayin ka wala yung birthday mo. Number 2, your name after that saint with the purpose na pangadida ka kitang santo nga ita. At hopefully, you will live the same kind of life kitang santo nga ita. Wala mo guide me, makanyan. Inasada rin pangari, baka nito, itang mabibiyakan ting meto nga, banal kalupad rin ng santo. It makes sense, ha? Itang practice ka nito. Well, sorry na mo, nung retang lagyo na nitang santo, kanda bawa, San Procopia, nalapalit ang santong, unlike ngini, potang maminyag na ako, Dikon kanita, kakalingwan, At that time, uso ya kanita itang telenobilang Mexican, kaya ba't ni-replay di pa ito Taytang makababak, malago, matilos arong, medyo morenang bagya, taytang Marimar, aw! Nanong year ito? Basta, eto niyang sikat ito. Kasi ngayon, no, nanamo ito, nanong uso, makanyan So, maminyag ko mayan. I believe it or not, out of 10, karin ko kin Dolores kanita, king San Fernando. Out of 10, siguro kapit na rin. Nano pong lagyong beyo, kaya na kayo, Marimar po, Marimar. Next, Marimar po. Pero alam mo naman yung anak. Kalupan na yung Marimar. Kalupan na yung Marimar, buwak, kulot, makayan. May pakailigo at may bulang ko, tang metong. Makanyan, ano pong lagyo na ako makanita. Makasmile pa yung Pulgoso po. Pulgoso. May bulang ko. Yes. Actually, datang po makibalo. Sese na po nung magkamaling Marimar. Magsalita itang aso ka rin. Gusto ko. Kasi po nga naman yung pengagliki po kang pulgoso. Di wow. Malupang aso yung anak mo. Tao iya. Basta po anak, cute ya po nga naman yan. Pulgoso pa mo rin po yung kanakong pilin. So at the last minute, I was blabbing if she can change the name ng kayang anak. Talagang pingatawag na ate, pulgoso ka no, anak. Bala ka, pulgoso. Ako may binyagan takit. What's in the name? Na po ka-importante niya po. Pero, bali po, nano man yung kikatamong lagyo. Arapanin nga po gino,
metong tamo mo. By virtue of baptism, inya may binyag tamo, itamongan, may ginakatamong anak ng Diyos. Para ka na ako, itana yata yung pekang malagong diling titulong ating tamo. More than the titles, for example, Reverend Father, ne? At kaya ba't nung may garal kami, ating kakentulo, MA, STHL, licentiate in Sacred Theology, maybe if you're a dentist, you're called doctor, doctor of medicine, nung big further study ka, tingkang PhD, na yung PhD, doctor in philosophy, if you're an engineer, if you're an architect, eh? All these titles that we put in our names. But for me, yung pinakamalagot, importante yung diling titulo. Ay ating tamo, itamuan. Anting bininyagang Kristiyano, yapin ng itamo, anak na katao ng Diyos. We are all Christians. That's it. We are all Christians by virtue of baptism. Kristiyano tamuan. Look, we bear the name of Christ from the root word Christ. At true. Inga pong ginuking kaya katamo, biye. Anyang tugtugan na katamo, ning banal at danum, ning pari. Bibin yung ganto ko, Enrique, kilagin ng ipa, ampon ng ampon ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. We were made Christians by virtue of baptism. The question is this. Makanano tayong bibiyayan, ingkay katang panga-Kristiyano. Makanano tayong pakilala, inga pong panga-Kristiyano tamo. And that is the point. And that is the gift of being children of God. To partake in His threefold mission. Pata po akaliwan na. Uling pininyagan tamong Kristiyano, may yawus tamo. Our purpose, in paing tungulan tamo, yapin in pakilala tayo nga po ginukimbiya tamo bilang pari, bilang hari, at bilang propeta. I hope that is clear kay katamuan. To partake, makisanmetong, king misyon nga pong Ginoo. Anting pari, mabibiyaking kabanalan, anting hari, mabibiyaking kasuywan, ating propeta, anting tagapasyag, ning amano, ning apong Ginoo. And so I'll go back to the question, do we leave out our name as Christians? Mayakit siya nga pong Ginoo, king biyeta mo. Pakilala tayo nga pong Ginoo, king biyeta mo. Ating po metong sinabing sinulat, metong niya pong paring Jesuita, an Indian Jesuit priest. I think sinabi ko na kaya kayo ni minsan nga nang sasabing, Tagalog nga mo po, translate kay, madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Magkaiba yun, madaling maging Kristiyano, in a matter of 20 minutes, 30 minutes. Binyagan na ka ng among, ng pari, you become Christian. Welcome to the Christian world. Maging kang Kristiyano. O yan, maging lagyo mo, Kristiyano ka, anak na ka ni Diyos. Pero ang magpaka-Kristiyano, ay ibang usapan yan. Karin me, bibiyayan, ingkaya ang lagyo. Magpakilala mo, king apong Ginoo, king kaya kang pamibiyebye. And that's a tall order. O ito, ing pagnasanta mo. At Juan Bautista kapatid, anting kalamibat kin Diyos, yung maging modelo ng makanano tamo, sukat mabibiye anting Kristiyano. Ating kupungan daman naman nung hanapin, maging Kristiyano, hindi lamang sa isip, hindi lamang sa salita, kundi lalo-lalo na sa gawa. Juan Bautista passed with flying colors. Indeed, king amano na, king piblas na, king kasimplihan na, king pangatao na. Bisyag ne, ing apong Ginoo. Pepakilala ne, ing apong Ginoo. Uritan naman yung purpose da rin kalam. Blessings. Iba't king apong Ginoo. Nung iba't laki nga pong Ginoo, rating kalam, rating bendition, ergo, dapat yung makilala nga pong Ginoo. I always say, and I remember 14 years ago, kanya pong may-ordain ko pong pari. Ketang speech ko, Thanksgiving speech, salamat king Diyos, king regalo ng pangapari. Pero yung regalo ngayon, iiyakan na ako. Eya mo para king Lusong family, eya para ka rin tao, Bakulod, or king Bulawon. Pero para ya, king apong Ginoo, king balayaning apong Ginoo. At the moment I was ordained, my prayer is this, sana gamitan king pangapari ko,
pang makilala yung nga pong Ginoo. King ka na akong pangatao, king ka na akong amano, king ka na akong dapat. And that's always my prayer before I stand here. I hope you'll be able to recognize not Among Rick and hear the words of Among Rick, but the words of God speaking through me. After all, I'm unworthy of this gift of priesthood. But because God used me as His instrument, therefore, iba siya nga pong Ginoo, ing regaling pangapari, dapat mo gamitan ke. And please help me pray for that. Maging kung kalam kaya kayo, karen tao. In the same way, mo, tutuloy ta karen pari. Kaya kayo naman, to be a parent is a gift. But I always say, every gift is a responsibility. That's my last point. Balang regalo, may itong yan namang responsibilidad. Yes, to be a parent, whatever title you may have, regalo man yan. As a political leader, that's also a gift. Pinyenin nga pong Ginoo. Dela na kakyan, king posisyon na yan. Nga dapat sukat mong ibalik mo king nga pong Ginoo. Ing makilala sana, king pamanungkulan mo, king pamang gobyerno mo, alang-aliwa, nunging apong Ginoo. Same thing as parent. Makananyang pakilala nga pong Ginoo, kaya kami nga anak yu. Kapamilat ting maya payalimbawa, in pangayan at may kimbiya kasalpantayan, in pamanruyo kaya kami. That's when you become God's gift kaya kami. Akikilala mi nga pong Ginoo, kapamilatan din kaya kayong dapat amayap, then turuyo, then pangaral yu kaya kami. Same thing, a doctor, an engineer, whatever profession. As a church servant, as a volunteer, it's also a gift, but it's also a responsibility. Similar to my favorite anime, Spider-Man. I remember, Pepa, sikat ng tagline. Every power, or great power, great power comes great responsibility. Indeed, to be a Christian is a gift. May itong yung regalo. Yung pamaging Kristiyano, pamaging anak ng Diyos, at siya nga pong Ginoo kaya katamo. But then again, the other side of the story or question is this. Makanahan tayong papakilala, yung nga pong Ginoo, karen ka para tang tao. Makanahan tayong gagamitan, din kalam, din bendisyon, iba't yung nga pong Ginoo. Makanahan tayong tuturo. Sana maging kawangis na katamong Juan Bautista. Alawang sariling tiruna. Nung nga pong Ginoo, yang may kilala, kingkayang pamibiyebie. Panahon na naman ng Pasko, few days from now, po, pag masusyan tayo, imeto nga, ang importanteng tradisyon o piyesta king kaya katambiya kasalpantayanan. Metong yamo po, ing kapanyawsan, kalupa ng Jesus, pakilala ng lupa ng Joseph pa, Vultus Misericordiae nga na, Jesus became the face of the mercy of the Father. Lupa na yung pakalulo, Jesus. Dinaw na yung biyena. Linga pa no rin pakakalulo. Pepatawara no rin makasalanan. Di nga lang boses, king lipunan, di nanong bes, pepakanano ring maranop, ding danupan. Ding masakit, inulo na lang. Makanyan, Jesus, o yan yung mission na, Diyos sa may katao ang tao. Nga sana, sikapan tamo, maging kawangis na katamo mo naman, ni nga pong Ginoo. Pakilala tayo, king kaya katamong pamibiyebie. Bigay ka nga ba ni Lord? Yes. Pakita natin. Hindi lamang sa isip, hindi lamang sa salita, pero lalo-lalo na sa ating gawa. Amen. Manalangin tamo kapatid, king ipatang at subanuaban, itubod na ni Yesu Kristong kayang anak, magdalang kapaninayan at pamipakayap, at pamibangon, at pamisanmetong kinyato. Karambalang panalangin kaya katampong masika na pakibat, Ginoo ayo, itubod mo na king yato, in kaya kang talapan ni muna. Ulitan tayo po. Ginoo, itubod mo na king yato, ingke kang talapan ni muna. Ban inyato, salpantaya yang Kristo,
at makinabang kingkayang grasyang kapanayan at pamisan metong ipanalangin taking Ginoo. Gino, itubod mo na king yato, ingkekang talapanimuna. Banding sablang pamilya, matulading tanggapan ni Kristo, ating grasya ng panyatang, magdalang kapanenayan at sikanan, ipanalangin taking Ginoo. Gino, itubod mo na king yato, ingkekang talapanimuna. Ban itamungan, maging kametong nakatang Kristo, king pamipatibe, king pamisan metong daring sablang maniwala, at manalig kaya, ipanalangin taking Ginoo. Gino, itubod mo na king yato, ingkekang talapanimuna. Tanggapan ang saan ng Diyos, din kaya katamong kapasalamatan at kayudunan ng timurin, yinuking kayarian ng maligayang kapatang mayangon na biye, ipanalangin tala po king Ginoo. Gino, itubod mo na king yato, ingkekang talapanimuna. Makuyod na katahimikan, king katahimikan din kaya katamong puso at tuwan tamo'y sarilitang kapagnasan at din kapagnasan din kaya katamong kapatad. O Diyos ay pami, pagkalubo kaya kaming sika ng lub, manalig at manatiling, misasan metong kang Kristo, banding sablang pamilya, mi katetagan lang, mitalakad, king kaya kang kayarian, ang pisyag ng Yeso Kristong kaya kang anak at kinumi, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tapo at ikantatayang dalit para king pamagsadya karingain. Alam kulkul tambakan niya, undok-undokan patagan lang, at di sablang tao akit da, ilikaya ninggino. Balang kulkul tambakan niya, undok-undokan patagan lang, at di sablang tao akit da, ilikaya ninggino. Insiwala ko pulisat na, isadyaing dalaning dino, itulidyuing dalanana, natangyaing ke katamang Diyos. Walang kulkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, at di sablang tao akit da, ilikaya ninggino. Walang kulkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, at di sablang tao akit da, ilikaya ninggino. Makilaban mapupos na, ding bulag manakit na lang, ding maklak makaramdam na lang, ding pileteterang kintulang. Walang kulkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, at di sablang tao akit da, ilikaya ninggino. Walang kulkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, at di sablang tao akit da, ilikaya ninggino. Talakad tamo po.
Manalangin kayo kapatid, baninin kay katamong daon matangkap ya arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na saning Ginoo, iting daon ng karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kay katami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, binyeme ke kami, iting kapigaganakan, anting ganap akapanyamban, ibalik mo kaya sana king kekang kapayapan, at isadyang magmasusi king panyatang ning talapagligtas mi, uling ginuya, manggaman king alananga. Amen. Iginuman natiliya kaya kayo, At kay kaanti mo mayo rin, ring puso yo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos kinananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pisyag da ring sablang propeta in kayang panyatang, dela neningin tong birhen king kayang sepupunan, kambening alang kasimparang lugod. Si Janang wan na talapaminyag in kayang panyatang at pepakilala ne, kareng tao, inyang dinatang ne. Uli ninge mo na anong lugod na kay katamo, kitman nakatamong tula. Ngini pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit. Kanita, potang tatang ne, das na nakatang masigasig makabante at manalangin. Kabang din puso tamo maglapo lang kapag mulalan at kapuryan. Ulingita kang bering sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya, laing makiabelang tuk ng babi kapuryan keka, at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banalito, Diyos ni upaya, mitmuing banwating yatun, kiligaya mo, o sana, ikakatas na tasan, o sana, ikakatas katasan, wanya'y daratang, ilagyunin Ginoo, o sana, ikakatas katasan, o sana, ikakatas katasan. Tunekapin banal o ipa, iking panibataning sablang kabanalan. Ulit pagparalampumi, pabanalan mo sa rating aing king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Baya may dawan kusang loob kim pamaylasan at kamatayan, kinuha na yung tinapit pe pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananye, itihin ka na akong katawan, amay dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan yung kalis ka rin kayong disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Indaya ning bayo talananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para kalisab lang tao. Panketang ipatawaran na rin kasalanan. Daptang iti bilang kapigaganakan kanako. Yung misteryo ng kasalpantayanan, pakiabeta mo nga po. Cristo, Meteca, Cristo, sinubli kang nebie, Cristo, datang ka masilayo, ikaw akasan, ning Inyangin igaganakan mi o ipa,
ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon miya kay tintina penimbe at ing kalis ng kaligtasan. Layo ming pasalamatan kaya ing pepalyarya mo kaming matampang talakad harapan mo. Ban sumuyo kaya mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami nga sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan meway pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, banmiganap ya king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Kinuganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miya, at ding sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kaya gaw mo kayang karapat dapat magkamit king biyala nangga, man kayabe ng Mariang Birhendo ng Diyos, San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol, lalal na San Simon, ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyandak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya ipang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, King alanangga. At ini, manalangin taong mitnong kapanaligan at lugod king ipa, karangamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, ginugi sablang marok, malugod mo yung pagkalubing kapayapan, king panawon mi, man king kasopanin kaya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan, miligtas ki sablang kaligaligan, kabang mananay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo.
Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilaw mo'y kasalpatayanan kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan mo ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapatad, ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo, At kekan timurin. ipakita ang ini, mi kakametun tamo king kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga po. Cordero ni Diyos, ang ilalako, king kasalan alinyado. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, ang ilalako, king kasalan alinyado. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, ang ilalako, king kasalan alinyado. Ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, ikang Nyo, ing kordero ng Diyos, nyo i Kristo, ing Diyos at tapat king kayang pangako. Yang may lako king kasalanan ng yato, mapalad tamungan, itamong mayaos, king apunan ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat yakes may nga mano mo, kumayap nako. Talakad tapo. Ing katawan ng Kristo, Amen. Karingat tsuking pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingat ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, migit king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pawilin ning pinandit, era atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balo mo wari, tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Hemos sana'y pantulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Tulid dal, ginumalapit yang kaniting panahon ning kayang panyakang bundok ipatala, kulkul nagpapala, sarili sa diyaman kaya tanggap lang, paratang yung mengamus, anak ning Diyos tinubos, ang nakisaot paninitamos, kinsablang dewakan, pati kasalanan, manaping larinan, ninunang kasiran. Gigising ka o tao, inumalapit yaw, kaniting panahon, ing kayang panyatang, sulumo sa Diyos.
Manalangin tamo. Talakad ta po. Oy paming malugod, kabang bibiyahin mo kami kintinapin ng biye, pagkaluban mo sanang kapayapan ding kaladwami, at isadya mo kayong tanggap king anak mo, kambening milalablaba kasal pantayanan, itiyadod mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Mabilis, pag nakaluklok ko po, malapit na, din kaya katamong kapag masusyan at paninayan, please focus your attention, karing kaya katamong TV monitors, December 24, yung kaya katamo po nga panyalubong king Kapaskuan, alas 8 na po ning Bengi, kiniking parokya. Kitang Kapaskuan mismo, alas 7 na ning Abak, at yung po binyag kitang alas 11. Kinabukasan, Sunday, is the Feast of the Holy Family, alas 7 po ning Abak king Misa, tuking binyag alas 11. Ida pong misang panyalubong bayang banwa, as you can see, December 31, 8 o'clock in the evening, again, kini po pisamban, at itang kiyakatampong kapag masusyan, king bayang banwa, alas 7 po ning Abak, tukiya naman po yung binyag alas 11. January 2, it's a Sunday, we still have a regular Mass, itang first Mass tamo po, 7 o'clock in the morning. Ala na pong maganap abinyag kitang aldong ito. As you can see, may itong karang blessings tamo, yapining blessing na po, ini po, pagkapilitan ni pong bahayo, kapag masusyan, our TV monitors, nung nalo nga kakita mo king live, yan mo naman nga kakita mo ka rin monitors na pauling, as we have observed, yung kay, mas marakala po rin kay Luwal, din kachuking Paris Center, ang po rin kachuking patio. So we will erect monitors kay Luwal po, yung kami mo po daramdaman, akit po nung nano malayari kay ni Kilub via our monitor niya. May ito pong maragula blessing, king kayo pong saup, our upgrading, our social media, king parokya niya. Palapan tamo po, makaswelo tamo pong manakit. And thank you to our NSDP Social Communications Ministry for their effort na pong pangabilis na po in action, and thank you to our suppliers for meeting the deadline. So we're kind of ready, more or less. So ano ating pong glitches, pagpasensya niyo po, we're still fixing them at perfect tayo po in sistema. Po maligwa, lakwas in technical aspects na po. But we'll get there. And we, of course, again, thank you. Kaya kayo pong support, pauliyo po niya atin tamo pong makanyan na technology. And then, nakasalamat mo naman, karing kaya katamo pong mimye, karing kaya katamo pong item for today, namely, canned goods, a total of 103 canned goods, at yung pa pong tatagal, sugar, coffee, macaroni, etc. Ngayon po ratang dating items. And that's okay. Ngayon po, may kating aliwang ngayon tayo pa po balitan itang initiative ng sentro ng Pakalulu para ka rin pakakalulu. And of course, the parish, the effort to reach out to the least, the last, and the lost, the poorest of the poor, we call, no? So, why ganang chapels po, tipunan lang kanyan, and then i-repack, and then we have identified the families na maging beneficiary ng kaya pong tita kadake, maragul abage, manatagtamong saya at tula niya po, lakas na ka rin kapadagtamong maluka ngayon ng Pasko. Tomorrow is our last day. Don't forget to bring a kilo of rice. Yan pong karitak mo po, pero potang piyabi-yabi at maraguladake. A kilo of rice for tomorrow. Dakasalamat, karing kaya katamong collaborators whose names were mentioned a while ago, Job Cruz, Daniel Renzo, Denzel Angelo, Raynette Burton and family, Nancy Peña, Cambere Garel ang pamilya. Thank you to all of you who came, 641 today or tonight. Live Facebook viewers, thank you so much. Patuloy yung pong pamanantabi kaya kami. Watch out, kaya katamo pong misang panyalubong, we invite you to join us in our Eucharistic celebration. Karing religious mandated organizations, alang sawang magsakripisyo, hanggang ini, may nyadsad, takal po salamat. One more for tomorrow to complete the whole 9-day Novena Mass. And of course, my Simbang Gabi team, NSDP, at karing miyayalawang parokya. Makakataba po puso, yung karalang dedikasyon. Makayawa po niya pasalamatan tal po kay Masika na palakpak niya ni Pamo. Keep it up. Isang tulog pa, isang misa pa, and then of course we'll have the celebration of Christmas and New Year. Pasabay po, dakasalamat. Talakad ko ngayon tanggapan niya yung bendisyon at ing pamupos.
Ing Ginoo manatili kay kayo, At kay kaan timuri. tukuyo rin buntok at tanggapan ng bendisyon ni Apong Ginoo. Bendisyonan na kayo ng Diyos, may paintuto, kamberin kaya kayong pamilya, kilagyo ng ipa, ampon anak, ampon ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Umin na kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat King Diyos. Kasi bayo, maya, payabak kaya kayo. Have a blessed day ahead. Ingat kayo po.